radio BBC gahuza miryango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatanu itariki 20 z'ukwezi kwa 12 muri 2019. Abari mu nama y'umushikirano mu Rwanda bifuza yuko ubukene bukabije burangwa mu miryango imwe imwe bwo kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Imiriro nako iva mu mashamba ya Australia ikomeza guteza ibibazo by'amagara n'ubuhombe bukomeye muri ico gihugu. Imiriro irazana imyotsi nayo igashwara mu bisagara aho tuba. Uyu munsi ho hiriwe n'imiyaga myinshi cyane irimo n'ivumbi ryinshi cyane ishushe ku rugero ruteye ubwoba. Tubafitiye ni kiganiro c'inkino ndetse n'icamagara y'abantu baza muganga. Iki kiganiro gihagarikiwe na Jacques Niyitegeka. Imbere yo kuja kwidonido rero mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino ku isi avugwa hano kuri BBC mushikizo na Prudence Ngiyumva. Kaze Prudence. Urakoze Florentine. Inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza yatoye itegeko ryakoze amateka ryemeza ko Ubwongereza buva mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi EU nyuma y'imyaka 27. Nyuma y'imyaka irenga 3 y'impari za politike zakurikiye kamarampaka yo mu mwaka wa 2016, itegeko ryazanywe mu nteko na guverinoma ya Minisitiri w'Intebe Boris Johnson ryatowe ku bwiganze bw'amajwi 128. Iyi ntsinzi ni imbuto z'amajwi yavuye mu matora rusange ishyaka riri ku butegetsi rya Conservative ryagize mu cyumweru gishize. Abadepite bagiye kumara iminsi mike banononsora ibikubiye muri iri tegeko ku buryo burambuye, bitegura kuryemeza ku nshuro ya nyuma mbere y'ukwezi kwa kabiri. Guverinoma y'Ubwongereza hagati aho izatangira ibiganiro na EU mu rwego rwo kugera ku masezerano y'ubuhahirane mashya mbere y'uko umwaka utaha wa 2020 urangira. Ubushinjacyaha bukuru mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC buravuga ko bwizera ko hari ibyaha by'intambara byakozwe mu duce twa Palestina tugenzurwa na Israel. Umucamanza umushinjacyaha mukuru Fatou Bensouda yavuze ko yasabye urukiko kwemeza niba rufite ububasha bwo gukurikirana ibyaha mu duce ashaka gukoramo iperereza aritwo twa West Bank, Yerusalemu y'Uburasirazuba ndetse na Gaza. Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko ICC nta bubasha ifite muri utwo duce. Bivugwa ko mu gihe cy'iperereza ry'ibanze Madame Bensouda yibanze ku bikorwa bya guverinoma ya Israel byo kubaka amazu ndetse n'ibikorwa bya gisirikare yakoze mu gace ka Gaza. Umuryango ukorera mu Bwongereza ugenzura iby'intambara yo muri Syria wavuze ko imirwano hagati y'ingabo za guverinoma muri Syria ndetse n'inyeshyamba ziyirwanya yishe abantu bagera kuri 60 ku mpande zombi. Inkuru irambuye tubibaza umunyamakuru wacu Martin Patience mw'ijwi rya Fenenga kwaye. Iyo mirwano ikaze yadutse hafi y'umujyi wa Marat al-Numan uri mu ntara ya Idlib, isigaye yarabaye ibirindiro bikuru bya nyuma by'umutwe urwanya ubutegetsi muri Syria. Ikigo cya Syria gishinzwe kurengera ikiremwa muntu kivuga ko Uburusiya, igihugu gifasha leta ya Syria, bwagabye ibitero byinshi by'indege muri ako karere. Imiryango myinshi yahise ihunga ijya kwihisha mu byobo bihingwamo elayo. Ubutegetsi bwa Syria bwakomeje kuvuga ko bushaka kwisubiza uduce tukiri mu maboko y'inyeshyamba z'intagondwa za Kiyisilamu. Gusa Idlib ituwe n'abaturage bagera kuri 3 miliyoni, ku buryo imiryango ifasha yagabishije yuko niharamuka hagabwe ibitero bikaze hazameneka amaraso menshi y'abaturage. Abantu bagera kuri 6 biciwe mu majyaruguru ya leta ya Uttar Pradesh mu Buhinde igihe polisi yageragezaga guhosha indi myigaragambyo yamagana itegeko rishya ritanga ubwenegihugu. Polisi yakoresheje ibyuka bya gazi biryana mu maso ndetse n'indembo mu gutatanya abigaragambya, ariko yahakanye ibirego by'uko ngo yakoresheje amasasu. Mu murwa mukuru Delhi abantu babarirwa mu bihumbi bigabije imihanda barenga ku mategeko bari bahawe ababuza gukora indi myigaragambyo. Imyigaragambyo yaranzwe n'ituze muri rusange, ariko imvururu zaje kuboneka mu gihe cy'amasaha ya nimugoroba.
polisi yavuze ko yatewe amabuye igasubiza imisha amazi ku bigaragambyaga. Itegeko rishya ryemera kwihutisha ubusabe bw'abantu bashaka kuba abenegihugu b'Ubuhinde ku mpunzi zihunga kubera gutotezwa bishingiye ku idini mu bihugu by'ituranyi by'Ubuhinde, ariko iri tegeko ntirireba abayisilamu. Iyi ni BBC Gahuza Miryango urayumva no kuri Kisura FM muri Uganda ndetse no kuri bbcgahuza.com. Abanyapolitiki batavuga rumwe muri leta ya Guinea banenze bikomeye Perezida Alpha Condé watangaje ko ashaka amatora y'akamaramaka agamije guhindura itegeko nshinga kugira ngo agume ku butegetsi. Mu mpera za 2020, mu mpera z'umwaka wa 2020 byari byitezwe ko Bwana Condé azegura ku butegetsi nyuma ya manda ebyiri ntarengwa ateganyirizwa n'itegeko nshinga ku butegetsi. Ibyatangajwe na Bwana Condé byateye imyigaragambyo mu gihugu ku buryo yanapfiriyemo abantu bagera kuri 20 bishwe n'inzego z'umutekano. Inkuru ya Willy Ross murayumva mu ijwi rya Arisufu Mugenzi. Fode Usu Fofana wo mu ishyaka UFDG ritavuga rumwe n'ubutegetsi yavuze ko itangazo rya perezida ari uguhirika itegeko nshinga n'uburiganya. Yavuze ko guhindura amategeko kugira ngo agume ku butegetsi ari icyaha cy'ubugambanyi. Nubwo Alpha Condé ufite imyaka 81 ataravuga ko ashaka kongera guharanira uwo mwanya, ntabwo abanyagineya babishidikanyaho. Niyo mpamvu bakora imyigaragambyo. Amahanga ntabibona kimwe. Birashoboka ko Amerika n'ibihugu by'umuryango w'Uburayi bizakomeza gushyigikira inzira yo guhererekanya ubutegetsi mu mahoro, ariko biragaragara ko Bwana Condé ashyigikiwe n'Uburusiya. Uburusiya bumaze gushora amafaranga menshi mu birombe by'amabuye y'agaciro kandi burashaka gukomeza gushimangira umubano wabwo na Guinea mu rwego rwa politiki n'igisirikare kimwe no mu bindi bihugu ku mugabane wa Afurika. Abategetsi muri Afurika y'Epfo bahagaritse ibikorwa byo gukeba cyangwa se gusiramura abana b'abahungu mu mashuri aho benshi bapfiriye mu byumweru bishize. Komisiyo y'igihugu ishinzwe umuco n'urwego rw'amadini yavuze ko amashuri atandukanye mu ntara ya Eastern Cape azahagarikwa mu gihe cy'umwaka. Yanasabye polisi guta muri yombi abantu bose bafite uruhare mu rupfu rw'abana bagera kuri 20 bapfuye. Uyu muhango wo gusiramura uzwi cyane mu bwoko bw'Abantosa ndetse na Ndebele umara ibyumweru byinshi mu duce tw'imisozi mu buryo bugoye cyane. Impfu zimwe na zimwe zatewe n'abaganga b'abaringa batazi icyo bakora batakoze neza igikorwa cyo gusiramura aba bana. Florentine. Perezida mu bwoko bw'Abandebere n'abaki? Abantosa. Aha. Jewe ntabyo noshobora ibyo. Urakoze kuri aya makuru ya BBC. Nkuko yabibabwira Perezida mu kanya rero mu Buhinde hongeye kuba gukozanya ko hagati y'igipolisi n'abari mu myerekano mu miji imwe muri ico gihugu. Iyi myerekano imaze indwi irenga ikaba yakabuwe n'itegeko rishasha riteganya abafise uburenganzira bwo guhabwa ubwene gihugu bamwe bafata yuko rikumira abo mu idini rya Islam. Hari abajeje umutekano benshi mu bice byinshi by'umugwa mukuru Delhi inyuma yaho abantu bamwe basigiye ubuzima mu kaguma katurutse kuri iyo myerekano nyene. Inkuru ya Pratishka Girdial mwishikizwa na Victoria Wonkunda. Abantu babarirwa mu bihumbi bakoze imyigaragambyo nyuma y'amasengesho yo kwa gatanu yabereye muri umwe mu misigiti mikuru yo mu Buhinde bita Jama Masjid uri mu gace ka kera ka Delhi. Ibikorwa byo gukozanyaho birimo urugomo hagati y'igipolisi n'abakora imyigaragambyo byabonetse mu miji myinshi yo muri leta ya Uttar Pradesh iri mu majyaruguru y'igihugu. Igipolisi cyakoresheje indembo n'ibyuka biryana mu maso mu gutanya imbaga y'abigaragambyaga. Uburakari bw'abaturage bumaze iminsi bwiyongera kubera itegeko rishya rigenga ubwene gihugu riha imbabazi abimukira mu bihugu bitatu by'ibituranyi bari muri icyo gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko rero bagomba kuba atari abayisilamu. Abari mu myigaragambyo bo bavuga ko iryo tegeko rivangura kandi rikabangamira amahame y'Ubuhinde yemera amadini yose. Serivisi za internet na telefone ngendanwa zahagaritswe mu duce tumwe twa leta ya Uttar Pradesh na Bengal y'uburengerazuba muri gahunda yo kubuza abantu gutegura imyigaragambyo. Nubwo ariko abaturage bahagurutse, leta yo ivuga ko itazavanaho iryo tegeko. Tuje muri Australia ahakomeza kuvugwa imiriro iva mu mashamba imaze igihe yakiyogoje mu bice bitandukanye by'ico gihugu aho imaze guturira akarere bivugwa yuko karenze uburinganire bw'igihugu
cose c'ububirigi iyi miriro n'ubu itarahagarara imaze guteza igihombo gikomeye cane cane amashirahamwe y'ubwishingizi aho indishi zimaze gusabwa kuva mu kwezi kw'icumi zirenga miliyoni 126 z'amadolari y'abanyamerika. Aha ntihavuzwe ivyasambutse nk'amazu hamwe n'amafaranga rero agenda mu kuvura abagizwe ko ingaruka n'imyotsi ivuye kuri iyo miriro. Nabajije umwe mu baba muri Australia Jean de Dieu Nsabimana asobanurira uko bamerewe muri kino gihe. Ahamaze iminsi habangamiwe cyane gusumbya ahandi hari mu ntara yitwa New South Wales, umurwa mukuru wayo akaba ari Sydney, aho ho birarengeje ukwezi iyo miriro ya Nyakanga byaranze ko bayizimya. Abajejwe kubizimya baragerageza gose ariko byaranze, n'ubu baracabandanya. Izindi ntara nazo nkaho jewe ntuye muri Australia y'ubumanuko, uyu munsi naho nyine natwebwe imiriro ikaba yatwadutse, ikaba yaje, abantu bakaba bafise ubwoba, ariko ababijejwe twebwe ngaho iwacu bariko baragerageza uwo muriro, bakaba bagerageje kuzimya ahatari hake, ahandi naho baracariko. Biravugwa yuko ubushuhe bw'umurengera n'imyotsi ivuye kuri iyo miriro ngo bisa n'ibiriko biranabangamira ubuzima bw'abanyagihugu baherereye ahari iyo miriro. Nibyo gose, kuko ahahiye imiriro irazana imyotsi nayo igakushwara mu bisagara aho tuba. Uyu munsi ho hiriwe n'imiyaga myinshi cyane, irimo n'ivumbi ryinshi cyane ishushe ku rugero ruteye ubwoba, ku buryo n'ubu n'ikirere ubona ko gicafuye cyane gose, n'imyuka turiko turahema icafuye gose kubera uwo mwotsi n'ivumbi rishushe cyane gose ryuzuye mu kirere. Biratubangamiye cyane gose, ahanini n'ibikoko byose birabangamiwe. Usanga inzoka zahunze zaja ahantu hari amazi, bya bikoko byinshi ugasanga vyagiye vyegera ahantu hari abantu kuko umuriro uba uhabangamiye. Bababwira ko muri ku bushuhe bumeze gute ku rupimo rwa Celsius? Mufise dogere zingahe? Tumaze iminsi 5 yikurikiranya hose dufise dogere za Celsius zirenga 40. Ariko iyo mvuze 40 aho ni kuvuga bateranyije iyo minsi 5, ariko harimo iminsi 3 tumaze hose turi hejuru y'idogere zirenga 45. Ndabaye nk'akarorero mu gisagara bita Port Augusta, aho twebwe dutuye muri Australia y'ubumanuko, aho dogere Celsius bo mu gisagara cyabo bashyize ku idogere 53. N'ubushuhe buhambaye cyane ku buryo umuntu aravye nabi atanywa amazi, canke nk'umwana ugasanga aragucitse arasohotse hanze n'akantu gatonyi cyane isase ugasanga umuntu arapfuye. Biravugwa kandi uretse amagara y'abantu yuko hari byinshi bimaze kononekara kubera iyo miriro ya Nyakanga. Hariho byinshi bimaze kononekara, ariko ahanini nko ku buzima bw'abantu twofatira n'abantu bakuze cyane bafite imyaka yitereye cyane, batagikomeye, batakibasha. Benshi usanga mu bitaro huzuye kubera abantu baba baje bafite ingwara zo guhema zitewe n'ubwo bushuhe, n'ibindi bintu byinshi bimaze kononeka. Amashamba yarahiye menshi cyane, amahegitare menshi y'amashamba. Nibaza yuko kuyasubiriza bizofata igihe. Amabarabara agashonga ugasanga azosubira kubakwa bundi bushasha. Ibikoko ugasanga byarahunze, insinga z'amatara ziba zarahiye, ibintu byinshi cyane gose. Jean de Dieu Nsabimana twavugana ari muri Australia. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango, tugeze ku isaha imwe buri minota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Twerekeze mu Rwanda aho inama ya 17 y'umushikirano yabera i Kigali yasozereye ibikorwa vyayo, ariko ivyemezo vyafatiwemwo bikaba bikiriko birategurwa. Mu vyifuzo vyatanzwe rero harimo gusaba yuko ibibazo vyugarije imiryango byo kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Hanavuzwe kandi n'ibibazo vy'isenyuka ry'ingo, indero y'abana ndetse n'ubukene bukabije mu miryango imwe.
ubushikiranganji bw'ubutegetsi bw'igihugu bwemeye yuko hariho imiryango iri mu bukene bukabije ku buryo leta ariyo itegerezwa kubaramira kugira ngo bashobore kuronka uko babaho. Ubutegetsi bwasabye yuko abanyarwanda bakura amaboko mu mpuzu mugabo abafashwa bakagira igihe bakagera aho bashobora kwigwanako. Reka iyi nkuru tuyibaze mugenzi wacu Jean Claude Mwambutsi Kigali. Kimwe mu bibazo byashyizwe ahagaragara ni umubare w'abashakanye batandukana ukomeje kwiyongera bikagira ingaruka ku bagize umuryango. Umubikira Immaculée Uwamariya wo muri paruwasi gatolika ya Kansi yashinze umuryango Famille Esperance ukurikiranira hafi ibibazo biri mu miryango. Yavuze uko abona iki kibazo. Barashyingirwa ariko batabizirikanyeho. Hari n'abashyingirwa kubera ababyeyi babo babashyizeho igitutu. Ugasanga umuntu ashyingiwe nabwo bitavuye mu bushake ahubwo kubera ko sosiyete yamubujije amahoro. Ikindi nuko hari urubyiruko rufite ubwoba kuko rubona ingo zisenyuka rukavuga ruti ese twebwe kuki twakwiturikizaho igisasu. Hari n'abambwiraga bati ndashyingiwe ariko nibinanira nzabivamo. Bivuga yuko akaguru kamwe kari hanze akandi kari mu rugo. Havuzwe n'ikibazo cy'ubukene bukabije buranga imiryango itari mike kubera ko benshi badafite imirimo. Gusa ngo no kubayifite imishahara mitoya bahembwa ntibakemurire ibibazo bafite mu ngo. Uyu ni umwarimukazi uvuga ko afatwa nk'uwishoboye nyamara adashobora kwishyurira umwana we amashuri ya kaminuza. Abarimu twigisha mu mashuri abanza tuba mu cyiciro cya 3, kandi abarimu twigisha mu mashuri abanza nta bushobozi dufite bwo kurihira abana amashuri ya kaminuza. Nifuzaga ko mu mpamvu zashingirwaho hatangwa iyo nguzanyo ya buruse, hashingirwa ku byo umwana yifuza kwiga ibyaba yasabye, hakongera hagashingirwa ku rwego rw'imitsindire, ibyiciro by'ubudehe bigakurwa muri izo mpamvu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Anastaze Shyaka yemeye nawe ko ikibazo cy'ubukene kiriho mu miryango myinshi yo mu gihugu ndetse ko hari n'ikenera inkunga ihoraho ya leta kugira ngo ishobore kubaho. Gusa agasanga iyi nkunga itazatangwa ubuziraherezo. Ni hafi miliyoni 2 igihugu cyishyurira ubwisungane mu kwivuza kikabaha inkunga y'ingoboka, ariko abo bafashwa haragenda hakururuka akantu kuko bakwiye gukomeza gufashwa, n'abadafashwa bakaba basanga babandi bafashwa. Nibwira ko icyo ngicyo gishobora kudusubiza inyuma abantu badakomye rutenderi hakiri kare. Iyi nama yari ibaye ku nshuro 17 yari ihuje abantu bagera ku 2,000 baturutse hirya no hino mu gihugu ndetse n'abavuye mu mahanga. Yamaze gusozwa ariko nta myanzuro yayo yatangajwe. Byavuzwe ko itsinda riyitegura rikiri mu kazi, imyanzuro ikazatangazwa ku munsi w'ejo hifashishijwe urubuga rwa Minisiteri y'Intebe. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango i Kigali. Tuvi Kigali twerekeze mu burengero bwa Afrika. Sentare nkuru ya Abuja muri Nigeria yemeje yuko umwuga w'ubumaraya atari icaha muri ico gihugu. Iyo ngingo ya sentare yafashwe nako ejo mu rubanza rw'abantu 16 b'igitsina gore bari batawe muri yompi kubera kwicuruza. Inkuru ya Chris Ewoko mwishikizwa na Adi Yusufu Mugenzi. Bubaye bwa mbere urukiko rwo muri Nigeria rufata icyemezo ku kazi k'uburaya. Umucamanza Binta Nyako wo mu rukiko rukuru rwa Abuja yavuze ko ari nta tegeko rivuga ko uburaya ari icyaha muri icyo gihugu. Ikirego cyakejejwe muri urwo rukiko mu mwaka wa 2017 nyuma y'ifatwa ry'abagore bo mu mujyi wa Abuja bazira ko bakoraga uburaya. Leta yavuze ko bari abanyabyaha ariko urukiko noneho rwavuze ko ibyo atari byo. Rwategetse ko ndetse banahabwa n'indishyi z'akababaro. Umunyamategeko waburaniye abo bagore Babatunde Jacob yabwiye BBC ko urukiko rwahamije ko abashinzwe umutekano bahungabanije uburenganzira bw'abo bagore ubwo binjiraga mu mazu yabo bazira ko bari indaya. Impuguke mu mategeko ziravuga ko icyo cyemezo gishobora kugira ingaruka muri icyo gihugu gituwe n'abantu benshi kurusha ibindi bihugu muri Afrika. Umukwabo w'indaya muri Nigeria ni igikorwa gikunze gukorwa n'abashinzwe umutekano. Umukwabo wakoze mu kwezi kwa 5 uyu mwaka abagore barenga 60 bafatiwe mu mujyi wa Abuja baregwa gukora uburaya. Benshi muri bo bavuze ko bahohotewe, bakwa amafaranga ku ngufu, banakorerwa ibikorwa bibatesha icyubahiro mu ruhame. Reka ubu naho duha umwanya Jean Claude Mwambutsa mu makuru y'inkino.
Mwiriwe neza nshuti za BBC, duhera amakuru yacu mu mukino wa basketball, aho ikipe ya Patriots ihagarariye u Rwanda igomba guhura na City Oilers yo muri Uganda muri kimwe cya kabiri cy'amajonjora y'irushanwa rya Basketball Africa League riterwa inkunga na NBA. Patriots igeze muri kimwe cya kabiri nyuma yo gutsinda imikino 3 yose y'amatsinda ikarangiza yoboye itsinda ryayo. Muri iyi mikino iteganyijwe kuri wa gatandatu kandi Ferroviario yo muri Mozambique yarangije imikino yayo yoboye itsinda rya kabiri, igomba guhura na GNBC yo muri Madagascar yo yabaye ya kabiri mu itsinda riyobowe na Patriots ya mbere. Mu mupira w'amaguru kuri uyu wa gatandatu hateganijwe umukino hagati y'ibigugu APR FC na Rayon Sport, bazaba bakina umunsi wa 15 wa shampiyona. Aya niyo makipe ahora arebana y'ingwe ndetse akaba ari nayo akunze kwigabanya ibikombe bya shampiyona. Mbere yuko uyu mukino uba hagaragaye amashusho y'abasirikare bakuru benshi bagiye gusura APR FC ifashwa n'igisirikare aho iri mu mwiherero, bigaragaza uburemere bwahawe uyu mukino. APR FC irarusha Rayon Sport amanota 3, mu gihe Rayon yatsinda ikaba yabikuyemo umwitangirizwa, APR yaba ariyo itsinze ikongera ikinyuranyo hagati y'amakipe yombi. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza, Arsenal na Everton baherutse gusezerera abatoza barahura kuri wa gatandatu ku munsi wa 18 wa shampiyona. Amakuru aremeza ko Mikel Arteta yamaze kwemezwa nk'umutoza wa Arsenal ndetse akaba ashobora kuzatangira akazi kuri uyu mukino. Ku ruhande rwa Everton naho ngo baba bemeje Umutaliyani Carlo Ancelotti. Arsenal ya 10 ku rutonde rw'agateganyo, naho Everton ikaba itamerewe neza cyane kuko iri ku mwanya wa 16. Ikipe ya Liverpool yo ngo ifite icyizere ko myugariro Virgil van Dijk azaba yagarutse mu kibuga ubwo izahura na Flamengo ku mukino wa nyuma y'igikombe cy'isi cy'amakipe kuri wa gatandatu. Uyu musore ntiyagaragaye ku mukino uheruka Liverpool yatsinzemo Monterrey ibitego 2-1. Gusa ngo uyu Muholandi ngo yakoze imyitozo kuri wa gatanu ku buryo umutoza yagombaga gufata icyemezo kuri uyu mugoroba. Uburwayi bwe bwari bwateye ikibazo gikomeye mu bwugarizi bwa Liverpool, byari byasabye gusubiza inyuma Jordan Henderson kugira ngo afashe Joe Gomez. Mu mukino wa tenisi, umwongerezakazi Joanna Konta ngo arizera ko azashobora kwitabira irushanwa rya Australia Open nyuma y'iminsi yari amaze adakina kubera imvune. Gusa uyu mukinnyi w'imyaka 28 yabwiye abanyamakuru ko adashaka kwishyiraho igitutu ngo azitabira iri rushanwa niyumva ko ameze neza 100%. Mu ntangiriro z'umwaka Konta ari ku mwanya 38 w'urutonde rw'isi ndetse hakaba harabuze gato ngo abure muri 50 ba mbere ku rutonde. Yaherukaga mu kibuga mu kwezi kwa 9 ubwo yatsindwaga na Elina Svitolina mu irushanwa rya US Open. Ubwo twavugaga Konta, mwene wabo Laura Robson we yongeye kubagwa nyuma y'igihe kinini adakina kubera imvune. Uyu mukobwa w'imyaka 25 wigeze no kuyobora urutonde rw'isi mu bagore yari yanabazwe mu myaka 5 ishize. Icyo gihe akaba yaramaze amezi 17 yose atagera mu kibuga. Turabashimye nshuti mwari kumwe natwe. Amakuru yacu natuyasoreje mu ijoro ryiza na Jean Claude Mwambutsa. Urakoze Jean Claude Mwambutsa. Ferenga kwaya nawe abanywanyi baragutegereje. Barantegereje nibyo ngira ngo mu ntangiriro za kino cyumweru twacishiraho akavideo kabwira abakunzi b'imvo n'imvano yuko batwandikira batumenyesha yuko bifuza gutanga ibitekerezo byabo ku kiganiro turimo twateguraga cyo kurangiza umwaka wa 2019 kugira ngo batubwire ikiganiro cyabashimishije kurusha ibindi byose twahitishije. Twabonye rero abantu benshi cyane batwandikiye bituma dukuramo ibiganiro bibiri. Icya mbere rero kizahita ejo, icya kabiri gihite ku wa gatandatu utaha, no kuvuga ku itariki 28. Murabyumvise rero, urakoze Ferenga kwaya. Reka ubu naho tuje muri baza muganga y'uno munsi tubasubiriramo ikiganiro Yvette Kabatesi yagiranye na muganga Cyril Semana ku ngwara y'imisuha ifata udusabo tw'intanga tw'abagabo. Mwiriyeho neza. None turaganira ku ndwara y'imisuha ifata udusabo tw'intanga tw'abagabo. Turi kumwe na muganga Cyril Semana mu bitaro bya Kibagabaga. Muri makeya indwara y'imisuha ari byo bita hydrocele mu rurimi rw'icyongereza, ni uburwayi bufata udusabo tw'intanga z'abagabo. Ni udusabo tuba muri ya myanya yo hasi y'imyanya ndangagitsina y'umugabo, tuba mu imbere muri kara gafuko ko hasi. Utwo dusabo tw'intanga rero hari igihe bigeraho tugasa n'utubyimba, ariko kubyimba kwatwo haba harimo amazi. Ayo mazi niyo babyimbye. Iyo amazi agenda yiyongera ujya kubona na ka gafuko muri rusange kabyimbye kabe kanini. Ibyo nibyo bita hydrocele cyangwa imisuha.
icyo gihe rero kugira ngo utwo dusabo tw'intanga tw'umugabo tubyimbe biba byagenze gute? Kugira ngo tubyimbe buri busanzwe ayo mazi nari maze kuvuga n'ubusanzwe udusabo tw'intanga dukora amazi, ni amazi asa naho aba mu gafubiko katugize. Ayo mazi atuma agasabo k'intanga gasa naho korohera katumagara, bigatuma mbese gasa naho muri kariya gafuko udusabo tw'intanga tubamo turiya dusabo dusa naho tunyereramo, niyo ukoze urabyumva ko tunyerera, ariko nitwa tuzi tuba dusa naho tubyorohereza. Ayo mazi rero ubundi hari ukuntu akorwa n'utwo dusabo ariko mu rugero rwagenwe. Iyo urwo rugero rubaye rwinshi bikarenga urugero nyarwo, nibwo aya mazi aba menshi no gusanga yabaye umurengera bikabyimba cyane. Icyo gihe rero ikintu kibitera, hari uburwayi bushobora gutuma nuko twasaba tw'intanga dukora aya mazi menshi, nk'uburwayi bwa infection n'urugero nka za mikorobe ziba zajemo rimwe na rimwe, cyangwa se iyo habaye nk'ikibazo cy'impanuka wenda zangije hari ahantu, cyangwa se habaye nk'ibibyimba bishobora gufata twasaba tw'intanga bigatuma nabwo amazi aba menshi. Hari n'izindi ndwara buriya zituma mu gice cy'umubiri w'umuntu cyo hasi amazi muri rusange yiyongera, indwara zimwe na zimwe biriya nka iriya ndwara y'umuvuduko w'amaraso gitera umutima ukananirwa n'amazi akaba menshi, n'izindi ndwara nk'indwara z'impyiko nazo zituma amazi yiyongera mu gice cy'epfo cy'umubiri, byose bishobora no gutera twa dusabo tw'intanga natwo amazi yatwo yiyongera. Nibyo ngibyo navuga muri rusange. Narinzi ko hari aho bavuga ngo imisuha hari ubwo ishobora kwandurira mu mibonano mpuzabitsina, nibyo? Twari tubivuze ariko ni rimwe na rimwe, cyane cyane narimvuze ko infection cyangwa se bwa urwayi bwa mikorobe bushobora gutera gufata bwa busabo bw'intanga bushobora gutera icyo kibazo. Ni ukuvuga ngo za infection ushobora kuzandurira muri ya mibonano mpuzabitsina koko. Noneho twasaba tw'intanga twarwara ugasanga n'aya mazi twakoraga yabaye menshi, birashoboka. Ariko ntabwo navuga ko kenshi na kenshi ari byo bibitera. Tumaze kuvuga ko impamvu ari nyinshi zinyuranye. Uretse se kubyimba, hari ibindi bimenyetso bigaragara ku muntu ufite ikibazo cy'imisuha? Ikindi kimenyetso buriya akenshi nta nubwo binaryana, kereka haje nka za mikorobe twavugaga za infection, ashobora kugira ububabare nabwo wenda budakabije, ariko ubusanzwe muri rusange ntabwo biryana. Ikimenyetso kigaragara ni uko umurwayi abona mbese kagafuko kubera bwa bubyimbe bwaje ari bunini bisa n'ibyiyongera, ugasanga birasa n'ibimubangamiye. Abenshi no gukora imibonano mpuzabitsina birababangamira kubera ko ububyimbe bwabaye bunini, no kugenda bikamunanira. Nicyo gituma baza kwa muganga. Ahubwo abenshi baza baranabihishe kubura ko ntibiba bimurya, aba yaranabyihoreye. Iki nanone iyo ari nk'agasabo k'intanga kamwe kafashwe si kimwe n'iyo ari akenshi iyo misuha navuga ko nta komplikasiyo yakagombye gutera usibye kubangamira umurwayi gusa. Komplikasiyo niyije iba yaravuye ku cyateye ya misuha. Ibyiza rero ngira ngo ni ukuyivuza. Ibyiza ni ukuyivuza cyane iyo imaze kurengera, kuko akenshi nanone tugira inama abantu kutahita uyivuza cyane iyo ikiri mitoya, kuko ntabwo bibangamira umuntu. Bayivura bate? Kuyivura ni uburyo bunyuranye. Hari igihe bayivura bavoma y'amazi, ushaka gutera mu rushinge ukavoma y'amazi ukamugabanyiriza, ariko ntabwo bivuga ko bitagaruka. Buriya twadusaba turongera tugakora nk'uko twakora bikongera nyuma y'amezi runaka, ariko kuvura neza kugira ngo bikire ni ukubaga, kugira ngo umurwayi atazongera kugaruka imbere y'umuganga. Y'amazi se twadusaba twakoraga turongera tukayikora, ariko mu buryo bwagenewe ko buriya wenda kagafuka ukuntu bakagenza bakagahindukiza, hanyuma ibintu bigatungana. Amazi arakomeza agasohoka, ariko yasohoka agahita ayenga, reka mbyite gutyo, noneho umurwayi arakira, agakomeza nyine afite ubushobozi bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Nta kibazo asubira uko yari ameze mbere. Hari inama mushobora kugira abantu kuri iyi ndwara y'imisuha? Twavuze impamvu zinyuranye zayitera, wirinda icyo kintu cyose cyatuma haza ayo mazi, uburwayi. Akenshi iyo wirinze ibyo bintu ntabwo biza. Ngibyo ibisobanuro ku ndwara y'imisuha ifata udusabo tw'intanga tw'abagabo. Arakoze rero muganga Cyrille Semana. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo byanyu i Kigali ku gasanduku k'amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho.
arakoze Yvette Kabatesi na muganga Cyril Semana bavugana kuri iyo ngwara y'imisuha. Naha rero turangirije ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu cari gihagarikiwe na Jacques Nitegeka, jewe mwumva na Florentine Kwizera. Ndabifurije rero kugira imisi myiza y'akaruhuko no kubandanya mwitegurira neza imisi mikuru y'impera z'umwaka. Muteramana n'ibiganiro vya BBC gahuza miryango ku rubuga rwacu.